Suangtuana khel episode 2 kanule kapan tigula hunggen pharu chu keile chapang cha hileng le kapiting angain ke heta kanule kapaking chu ahi poinu pa abangding chu hitalele bangkim pathin khudin koidi ko em kati ahile kanun ai chula mo boy en engak zongai sikpu ahilam ahungtie je zo chun kapan eipo e boy punu jana sota abang chu hile lumtai ti watin kapathumo lumnalam kazon o ole thunthui lu tak tak mawin like kha alamekin la lanop ahile subscribe khale alamekin subscribe lame ka hi chun notification bell khale alamek bukin thunthu nop tak tak langai jing theina ding in kalumna chunga chu kalung ka gela kanule ka pahin school kai thei ka hi ki pata ke ya dinga alung gim ding danule agim ding danu ka gela hile chapang cha hileng le kanule ka pa chu kalunga sima ma jinga kalung thimin chapang cha hileng le na sem theidinga asim tu pa pathinin khutle keng bukim tak chai sima ka sep thei thei ka sepa kanule ka pa ka ki thu pi ngai a hi tin kalung ka gela jingkhuang vak phat phale wachakap chol sana kanule ka pa sep pi ding in kalung thima chu thu tan na ka sima ti chun chomlo kaling kala i muta jingkhuang vak phat in chapa fel nule palung si le nule pazui zo hiding in ka kising sata kanule ka pa te na sepna lola machu ka wazuya ke hi ka unaw lako alen pen ka hi kanoi a hit nu mei pakhat le pasal pakhat a uma alen pen ka hi jik hiding a hi kanule ka pa ten ei hungdut ma mawa a hin la cha du chulati holom lom phuchu ka hi sampoi kumje chanpi thingtang gamin kala kho satanawa na sep ding dan chu al hello ma ka hi lowa chu kanule ka pa to sep thei thei ka semu thingtang gam na sep hi chu phaidung na sep to ki hima ma ding a hi nilim noya na sep ti chu him lo a hin ikechol hun sung chok chu nilima hun himai a hi ti chun jini ki pana chu kanule ka panung zuin kanitin hin kho chu kamangta December tarik somni ahung hi phat a hi ami gol goling Christmas wanding choding in lam kalama kasung konun ka kon ho kasung kun o ka wanding ka cho chet o asum hol hak ten wanga amat chu anum khop mai Christmas wanding cho zo in tarik somni le thumni in lam thingtang lam ka zon kit ngal jing o thingtang lam achi ding a kitam dan chu ma ka hi gari full takin in lam chu ka hung zon tawa bangtik hile akikilik dem ti chu ilung thima chu ahi jing hi ajiak chu ka gari chung naw hi full talu hat ale tai theilo a hi lampi chule tulai gol bek hin hoi hile phading a hi lampi hoilo dan chu again beding dan le ke hepoi lampi kala hi velbang zat a hem lam to wakal joglowa ka kum o achang le thakhat khat in gari chu zo si chu ki thugol takin ka ki ko zot zot sek na lai we a hin la pathin lung si na zalin dam takin ka khu katung ki theu a hi December tarik somni le lini Christmas tun kimni ahung tungta zeni ahin wang ko ma van thakin ka kiwan nai po ahin la van thaka kiwan ding ka bep chu ilung thima den ahi tai kanaw neu pen nu bang chu van thak kiwan nu ma kap ahi tai December tarik som ni lenga Christmas ni ahung tungta tanglak ki tangwal saklai tak tina na chu van thaka iwak kiwan ahi le ahoi pen anal pen akibang jing ahi miten ka van thak hi mulo kha naw ti lawa ki banga mi manga chu modeler ki bang jing a hi Christmas le kumlui kumthak nun takin kamang zo tawa nung ko ki theding hi le no pom nge Christmas le kumthak kama zo phatun angai na gol bokin ni sinin na sep angai pan kita kumbul a hi pana lovat hun a hi ta bangti ka lovat khalo pa chu lovat din ka ki sakida kanule ka panung ka zuya na sep ding dan e hil zelun kalung lu ji ka hidiem hil tak lut ka ngai sampui lo na sep lam kai chu sem theiding ka hi po ajiak chu school kai ding ka hi jik chun ka school lam kai chu keima khuri na kinga jinga ya keiman ka boi pi lo a hi le e boi pi ding ko ma dik pho jik chun lo wat ka chola ka school admission ding ka chi angai ta kanule ka parking in school admission hun ta hi dan ka gena ahi le kanule ka pan le ke school admission na dinga sumala koi he uchu ei piwa
school admission dingin ka chi suka school admission chu ka va bol ta ahin la ke ka pass na nim cha dingin admission bol chu anop talo sampui admission chu ka bol zo ta ahin la admission bol be ba chu ki chai jing a hi po buk ho ka ngai tu ngai ki ta kasum chu ka elela akiting si po kiting po na tia ngai tu lowa jing theila a hi kit po chok zo kham kham chu din ka poda ka buk ding ho chu ka va chok a hi le wang phat pin ka sum chu akiting ham awal neu cha le ala na lai a hi bangkim ka ngai tu zo pha da chu in lam thing tang lamin ka chi to ki jinga lo na sep chu ka sun zom ki ta tha hung thak le lam kalam school kai dinga chi su ki jing ding ka hi jik chun kom sung ka tin Theitawp su in ka panga ka chi su mange nge kanu le ka pa chu lo wa zo pi malam di ka tin loi le pai te ho to kilomin ni sinin lo wa din ahon in ka po se ko keu loi cha ho kun na chu ki he thei jing se ka hi keu lo ka kun phar u chu hat ma hi di ka hi wa ka lo chu ka zo tha jing o kanu le ka pa ki pak dan nan su ma ka hi nu le ipa te ki pak mel mu chu anop dan lamdang a hi February thabul a hi ta school kai dinga ka chi su ka hun ta dik ta ka gen ding in wang lam kalama school kai dinga chi suk ding hi ka hu phur ma jing a hi ajik chu ingai mama inu le ipa hi hen la iloi le pai nu si ding ka hi aki hi ka khela mama se hi achang le bang kalung gelin khosung a hin school hoi tak hen la khosung mama ki kai le ti bang kalung gelin mun mama a hi ahin la chapang cha lungel chu du thu sam gol mai a hi kain sung media to ki khenin thim jildin ka kal sun dok kita numin num lo lang le ka changa in luwa lekha ka simangai kita tu kum hi wang Theitawp suwa class 10 chu ahoi thei pe na pass din ka tup a hi February tarik sagi ni in school ka kai pan ki tawa kai pan ni tin na na chu anop thim ten jinga mel thakle bangjat hem kapung bewa tanglak palak lai tak tin na chu nungak mel hoi deu bang chu kaloi te ho to ka ki chu sau ke ya nu na nga nu ti chu apak lak jin a hi ken le hoi sak ka wak nei ve sama a hin la nungak ding ahem ai lo le ji ding ting lom chu wang a hi pui hoi ka sak mai a hi school chu ta khat lam ka kai tawa ke le ka ki pat ding kuna ka ki tep na gol ma khan tu kum chuwang Theitawp ka suwa ning kum sang khan le khalamin le kama son zon dek chung hi hen la window bar tv la ding la ki khai chu ka bol khanai sampui le khalama kama son dim pha chun loi le pai te le teacher te mak sak chu ka lo thim jing ta teacher khen khat te bang hin class test ka nei pha du le kamak mu ho chu mak a saun atak sang ngai puwa avel in ei dong kit bang le om se kui lekhalam kaya ka khang to mama phara chu ka teacher te un le ei pak sa mama un adoi saknaw ka donga ahin la athin pen lom chu ka hi pui ka classroom sungu hin hoi sakhat ka ne ya amin chu Jessica ahin la hoi ka sak chu ku making in ka gen dok pui ajik chu ka ki suang la loi le pai ten hi lew e da in tinu man the su ngai lo ding a hi ti chu ka ki het ve sama chule ke la mi gen the ka hi boka nungak nei thiding in wang ka ki gyal talu pui Jessica hi mi phatak ahin la lekha chu athim talu sampoi athim pui ti ahi wanga chu ke to ka ki hidi puwa ka thim lo danu ki bang ahi huna hung chi zela Jessica chu ken le olim ka ki pol pia ka ki pol pi wanga chu ka hel gut ti na le ahi dik pui ni khat hi school half hun lai takin akingin ka waki holim pia gending ke hello lut pichun akinga Jessica nang school hin nopla sa thowe ka wa mok ti jing a hi le aman le anop hila nang nop sa lo e hung ti ken le kinin no pe nop sa tolo lam pangkai ka ti jing a hi le ka gen zolo min da ko hungi kinin classroom lam ka del gel o angai na gul bokin class su kala pan kid o school ki hen hin Jessica chu to ka kisitu hakid o apasal zo chun vanai lengchu kilom tak hidi ahin la ka zak acha ka nai ngam chet pu paulo big pe ka lam ka zot a hi le
Jessica chun ei hung na ya ka kianga min no veng khoi tak mo ei hung ti ken le ka veng minu ka gen a hi le chom khat ki ton thei di hi chule ki ton hi ti mo ke le ka changa chi tho di ke a hung ti ki ton di a hung ti jing chuma ka sa a hin la ki pak na le asang bo ka hi hoi sakte to ki ton chu na sem gim khosol lung zut zut khu akibang hiel a hi dor khat ka phagu hin Jessica chu adinga ni sat lai tak hi jiak chun asama ma jinga Jessica chun eila nga wakte ati ken le lungmung ta ka ngak a hi le ice cream hung choya ice cream a choi ka mu pa da chunwang ei pik ding khak chu alau pan ka hi ki tai ajiak chu apasal jok jokin khelai ding tak a hi nu me jokin ong khelai ding chu ka gel a hi le nom ka sapu ka king hung tung tung chun ice cream chu ei hung pi kala ku lo hi le lalak lo ngi le ung ho ta lo di ke kha ei hung ti zinga ken le ji pha da chu kina kinin kala akingin ki pak thu ka gen zinga holim pu min lungmung takin ko hung ki ton to to o a hi le Jessica chun kg lam hi pe ta dinang la ei hung ti ken le ka pen di lam kai ka gena ji zo chun Jessica chun jing le ki ton ki hi ti o ei hung ti ken le jak chap pum chun ka te ka ki khen tawa in ka tungtungin lupna senan ka kineya kalung ka gela kalung thima chun Jessica hin hoi ka sak a het a hethiam ti chu kalung gel tu pi pe na hi tai chom kha join ka tho do ka homework ho bol komin an ka huna bangula Jessica ka het mil gut wang chun ama bebeb chu kalung thimina uma ka hi ka bol ta phot chu lunglu takin ka bol Theitawp school kaya pelam le Jessica to hung ki ton ding beb chu ka thanop na pe na hi phot mai hi azingin thanom takin school lam ka zona school ka tungtunga chu bangmadang boi pi lo in Jessica chu ahung kai na diam tin achutna chu ka en ngal zinga a hi le Jessica chu school la tungnai pu school hung tungnai lo phada chu kalung thima umma sapen chu Jessica chu ahung kai na di o ti chu kalung thima umma sapen a hi tai Jessica school hung kai ding chu kiniam taka kangak jinglai chun ahung ki ton pi sek aloi nu chu ama ngonin room sungin ahung luta ken le ji phada chu za cha na bein akinga chu ka wachi alam dang e nang chuk lo hung lu jinga laloi nu la le ama hung kai lo mo ka wati a hi le aloi nu chun ka suangtuana khelin tin e hung don hu a ole episode 2 chanhin cholphodi tinu aban la ngai theina din lanop a hi le subscribe kha ala mekin subscribe la me ka hi chun notification khale ala me booking